Mwaramutseho neza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Turi muri politike na diplomasi, turi ku itariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru yacu agiye kwibanda mu ngingo zigera kuri eshatu, aho tugiye guhera mu gihugu cya Angola. Ibiro bya perezida wa Angola byasabye leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'umutwe bahanganye wa M23 guhagarika imirwano kuva tariki ya 18 Gashyantare 2026 kuva ku isaha y'isaa sita z'amanywa. Ese ibi ngibi ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwaba bugiye kubishyira mu bikorwa, cyangwa se n'ubundi buzabitera umugongo nk'uko bwabigenje ku masezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha? Ikindi ndakubwira ni ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye giherereye hano i Bujumbura, kimaze ibyumweru bigera kuri 2 gifunze. Byaba biterwa n'iki? Ese ninde wagifunze? Ese ubutegetsi bw'u Burundi bwaba buzi abihishe inyuma y'ibi ngibi? Ubwo ni ubutumwa bwagenewe Perezida Evariste Ndayishimiye, ni nyuma y'uko aba bamaze kuba batangaza ko batazamusigira n'umwenge n'umwe ungana uw'urushinge yanyuramo igihe azaba ari kuva ku butegetsi. Ni mu gihe kandi biteganyijwe ko inama yo kuva ku itariki 14 na 15 Gashyantare iteganyijwe hano i Addis Ababa ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa AU cyangwa se African Union. Perezida Evariste Ndayishimiye biteganyijwe ko ariwe ushobora gusimbura Perezida João Lourenço wa Angola kuri uyu mwanya igihe kingana n'umwaka. Ese ibi byo byaba bishatse kuvuga iki? Turaza kuba tubigarukaho mu kanya. Ikindi ndakubwira ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda, ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yaje kuba abaza Loni na AU niba bazakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abacancuro ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri uyu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Nk'uko nabikubwiye, ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho 5 n'unkundira ugakomeza kubana nanjye. Ngusabe gukora subscribe, shana comment kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije n'uko bukeye muri ibi biganiro bigaruka ku makuru ya politike na diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ntatinze rero, ikiriho nuko hano muri Angola ibiro bya perezida byasabye leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bahanganye guhagarika imirwano kuva ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 kuva ku isaha y'isaa sita. Reka twinjiremo neza muri iri tangazo icyo rivuga, cyangwa se icyo ririmo gusaba izi mpande zombi nk'uko byagarutsweho. Itangazo ry'ibiro bya perezida wa Angola ntiryavuze ibi ririmo gukinisha izi mpande zombi zihanganye. Izi mpande zombi zigomba gukurikizwa ibikubiye muri iri tangazo. Iyi nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru Angola 24 Hours cya hano muri Angola. Angola ivuga ko yasabye ibi bivuye ku myanzuro y'inama yo kuwa 10 Gashyantare 2026 yabereye i Rwanda, yahuje Perezida João Lourenço watumiye bagenzi be barimo Perezida Faure Nyasimbe wa Togo na bwana Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse na Olusegun Obasanjo wabaye Perezida wa Nigeria, kuri ubu akaba akuriye itsinda ry'abahuza ryashyizweho n'ubumwe bwa Afurika kuri iki kibazo. Ibiro bya perezida wa Angola bivuga ko bisaba iriya tariki yo kuwa 18 Gashyantare 2026 guhagarika imirwano biturutse ku myanzuro y'iyi nama iherutse guhuza abo bayobozi, hamwe no kuvugisha impande zombi bireba. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntacyo baratangaza, ndetse no ku ruhande rwa M23 ntacyo baratangaza ku busabe bw'ibiro bya perezida wa Angola. Ibiro bya perezida wa Angola bivuga ko bitegereje impande zombi kugira ngo zitangaze cyangwa se zemere ko zishigikiye ubu busabe bwa Angola, cyangwa se bakabihakana ku mugaragaro. Hagati aho imirwano irakomeje muri Kivu y'Epfo. Koalisiyo ya FARDC ndetse na
twirwaneho igize koalisiyo ya M23 ni mu duce dukikije santere ya Minembwe, aho ingabo za leta zivuga ko zishaka kwisubiza hasi hejuru iyi santere ya Minembwe ndetse n'ibyo bice bikikije iyi santere ya Minembwe. Intambara rero ikaba iri kuvuza ubuhuha, intambara ikaba yarafashe indi ntera, amasasu akaba ari kumvikana ku rwego rwo hejuru umunsi ku munsi, amanywa nijoro muri ibi bice bya santere ya Minembwe no mu nkengero zaho. Naho muri Kivu ya ruguru muri iki cyumweru hakaba haravuzwe ibitero by'indege za drone, aho ibi bitero byagiye bigabwa cyangwa se byoherejwe mu gice cya Walikale. Ahangaha rero inyeshamba za M23 zimaze iminsi ziri kuvuga ko zagiye ziburizamo cyangwa se zizimya ibi bitero by'amadrone. Aya madrone yabaga aturutse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uranabyibuka neza ko bavuze ko bafite indege za drone za kamikaze zigira gutya zikagenda zikajya mu kirere zikajya gutegereza icyo bazoherejeho, hanyuma rero icyo bazoherejeho cyamara kuza, iyo ndege nayo igahita igenda ikaza guhura n'icyo ngicyo bayoherejeho, ikagikubita ikagishwanyuza, hanyuma nayo ikaza kugenda ikagwa hariya igashwanyuka, bikarangira uko nguko. Ikindi nari nakubwiye ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye giherereye hano i Bujumbura kimaze igihe kingana n'ibyumweru 2 gifunze. Iki kibuga cy'indege hakaba hari kwibazwa ikihishe inyuma y'ifungwa ryacyo, ariko ubutegetsi bw'u Burundi ntacyo butangaza. Ikiriho cyo ngo ni tekinike cyangwa se ni abakoresha ikoranabuhanga riri hejuru bagira gutya ngo bagafunga iki kibuga, ariko abangaba bikaba bivugwa ko ari abatifuriza ibyiza cyangwa se ari abatifuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakaba batangaza kandi ko batazamusigira umwenge n'umwe wo kunyuramo igihe azava ari ku butegetsi, ngo dore ko bamurambiwe biturutse ku byo akomeza kugenda akora ndetse n'uruhare yagaragaje muri iyi ntambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikaba bivugwa ko ari cyo azira, kuko igihe cyose azakomeza gutanga umusada cyangwa se umusanzu mu kohereza ingabo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo zikomeze guhangana n'umutwe wa M23, nabo bazajya bagira gutya bakamukorera agatendo. Ibi ngibi rero nibyo yatangiye kubona ngo ni bikeya ariko biracyaza. Ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona ni ibigaragaza ko yagiye akomeza kugenda agira uruhare rukomeye cyane mu ntambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho akomeza kugenda yohereza ingabo nyinshi hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo zirwanye uyu mutwe wa M23. Iki ngiki ngo ni ikimenyetso cya mbere nk'uko bigarukwaho. Ikindi ngo ubuyobozi bwe bumaze kuba burambirwa, nadahina akaguru cyangwa se ngo ahine akaboko karekare afite muri iyi ntambara ihanganishije umutwe wa M23 azabona n'ibindi. Ikindi nari nakubwiye ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye biteganyijwe ko ari we ugomba gusimbura Perezida João Lourenço kuri uyu mwanya, aho agiye kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe igihe kingana n'umwaka. Byaba bivuze iki ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Gitega? Ibi ngibi urumva ni nkaho ubuyobozi bwa Gitega bwaba bubonye amahirwe akomeye cyane yo gukomeza kwiyegereza Repubulika na Demokarasi ya Kongo no gukomeza kohereza ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi byaba ari byiza cyane ku butegetsi bwa Kinshasa, kuko agahu kaba gahuye n'umunyutsi cyangwa se ubwiza bwaba buhuye no kwisiga ku butegetsi bwa Kinshasa, dore ko abangaba n'ubundi dusanzwe tuzi ko ari impanga cyangwa se ari bamwe muri iyi ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba akomeza kugenda abona ibi ngibi byose nk'ibimenyetso byo kumwereka ko nakomeza gukomeza kohereza abasirikari hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hari n'ibindi cyangwa se hari n'amabombe cyangwa se hari n'ibisasu bizaterwa hariya ku butaka bwa Gitega mu buryo bwo kwihimura umutwe wa M23. Ukaba uvuga ko igihe cyose
atarareka ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se kohereza ingabo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, n'ibindi biracyaza, bakaba bamugira inama yo kuba yagira gutya agahinira aho ngaho cyangwa se akarekera aho ngaho. Ikindi nakubwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabajije Loni na AU niba bazakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yanavuze ko kandi ibi byose bikomeza kugenda bigarukwaho igihe MONUSCO biteganyijwe ko igomba gusubira muri Uvira. MONUSCO igomba gusubira muri Uvira ikagenzura uyu mujyi nk'uko yamaze kuba yongererwa amasezerano yo gukomeza imirimo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo angana n'umwaka. Biteganyijwe ko indege z'ubutasi za MONUSCO arizo zizabimburira aba basirikari ba MONUSCO mu kugenzura agahenge muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kuba yibutsa ubutegetsi bwa Kinshasa amasezerano yose bagiye basinyana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23, aho yagize ati amasezerano ya mbere urabyibuka habanje kuzamo ibibazo mu mwaka w'2024 Amerika ikagira gutya ikongera biturutse ku busabe bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bati ntituritegura mube mudutegerejeho gatoya. Biragenda birakururuka biva muri mu mwaka w'2024 bigera mu mwaka w'2025. Amasezerano ya mbere basinye hariho la déclaration du cessez-le-feu du gouvernement congolaise et de la FC M23 di 23 avril. Andi masezerano ya kabiri la déclaration de principe de Washington di 25 avril. Andi masezerano ya gatatu ni l'accord de paix de Washington di 27 juillet 2025. Hanyuma kane ni la déclaration de principe de Doha di 19 juillet. Hakaza gatanu l'accord cadre di Doha, l'accord cadre de Doha di 15 novembre. Hanyuma hakaza gatandatu les accords de Washington DC di 4 décembre 2025. Ati ibi byose nk'uko bikomeza kugarukwaho nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa. Ni mu gihe komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika iherutse kuganiriza Perezida Felix Tshisekedi bakamusaba kurandura uyu mutwe wa FDLR, abajenosideri bashyize bakoze amahano hano mu Rwanda. Bikazakurikirwa nuko u Rwanda narwo rugomba kuzashyirwaho igitutu rugakura ingabo zarwo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose ubutegetsi bwa Kinshasa bwabiteye umugongo. Ese ibi ngibi bizagarukira hehe? Ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo basabye byose nta na kimwe bashyira mu bikorwa, barabyirengagiza bagashyira ku ruhande. Niba wibuka ibyabereye i Doha hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyo M23 yasabye ntabyo ubutegetsi bwa Kinshasa bwigeze bukora. M23 yasabwe na Amerika kuva mu mujyi wa Uvira bari bafashe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025 mu buryo bwo kugaragaza ko barimo barashaka cyangwa se mu kubahiriza y'amasezerano y'agahenge. Ibyo barabikoze basubira inyuma. Ese ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kuri icyo kintu cya M23 mu gusubira inyuma kwayo bo icyo twavuga bakoze ni igiki? Amerika icyo yabasabye bakoze ni igiki?
ahubwo icyabo ni ukubaho ngaho ugasanga bari kwiterera mu bicu, ye twongeye twisubije Uvira, ye turashaka na Goma, ye turashaka na Bukavu, ye turashaka na Minembwe, nuko amasasu umuriro ngayo nguko ngibyo biri kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko byose biturutse ku bushake bukeya bwo kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi rero nta kindi uruhande rwa M23 bavuga ko bagomba kuzarwana mpaka Kinshasa bakabohora imfungwa zabo, naho ibyo kuvuga ngo bazubahiriza ngo amasezerano ngo ibiganiro bya Doha ngo iki, ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo ngibyo bwabiteye umugongo. Joao Lorenzo yaje kuba asaba ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uruhande bahanganye kuba bagomba guhagarika imirwano. Umaze iminsi uri kumva imirwano imaze iminsi iri kubera za Warikare, ibitero by'amadrone ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bohereza mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Umaze iminsi uri kumva imirwano yabereye hano za Minembwe centre no mu bice bikikije Minembwe centre. Ibyo byose naho ngaho za Kisangani na za Bangoka ku kibuga cy'indege, ibimaze iminsi biri kuhabera, umaze iminsi ubyumva. Ubutegetsi bwa Angola busabye uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano, ndetse na M23 nayo tutayisize. Reka tubyemere ko M23 yo igiye gushira mu bikorwa igahagarika imirwano, ariko se ubutegetsi bwa Kinshasa buzabikora? Ntabyo buzakora, kuko ibi ngibi byahereye hano muri Afurika. Mujye mwibuka inama zabereye hano muri Kenya, mujye mwibuka inama zabereye Tanzania Dar es Salaam, mujye mwibuka inama zabereye Addis Ababa ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, mujye mwibuka ibyabereye muri Angola, i Rwanda hariya. N'ibi ngibi tumaze iminsi turi kumva byabaye ku itariki 10 Gashantare kugeza tariki 11 Gashantare, aho uyu perezida Joao Lorenzo yari yatumiye aba bagenzi be bwana perezida Felix Tshisekedi ndetse n'uyu nguyu Olusegun Obasanjo na perezida wa Togo, bose kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabizi neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butazigera na rimwe bwumva ibi ngibi, buzabishyira ku ruhande, buzabitera umugongo. Urabyibuka ku itariki ya 17 na 18 hari inama n'ubundi yari yabaye yahuje aba bayobozi barimo uyu Olusegun Obasanjo, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aba bapanza wabaye perezida wa Centrafrica, wabaye perezida wa Kenya, n'abandi bagiye batandukanye, bose bafatanya mu kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Bahuriye mu nama hariya muri Angola mbere y'uko Joao Lorenzo ahamagara aba perezida. Hari inama yindi yabaye, niba ubyibuka neza, yagombaga guhuza aba bayobozi barimo bariga cyangwa se barimo barashaka igisubizo ku mutekano muke uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi cyangwa se intambara ihanganishije M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. N'ibindi byose byagiye bibaho bikagenda bikagera za Washington DC cyangwa se yo mu mahanga, bikongera bikagaruka muri Afurika. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo tubona bukora. Icyaba ahubwo ni ugushira imbere uriya mutungo kamere w'amabuye bafite, bakazana abacancuru, bagakoresha abacancuru. Ntabwo bashaka ibiganiro, barashaka intambara. Niko kugura abo bacancuro, niko gukoresha abo bacancuro, bakazana abacancuro. Ni ikigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite umutungo cyangwa se bafite amafaranga. Ari nabyo ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeza kubaza ati, ese kuki mukomeza kwirengagiza uruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukoresha abacancuro muri iyi ntambara? Kubera iki? Ese kuki mwirengagiza ibiganiro byabereye hano muri Afurika, imyanzuro twafatiyemo bireba ubutegetsi bwa Kinshasa kugira icyo bukora, ariko ntibubikore? Kubera iki ibyo ngibyo mu byirengagiza? Kinshasa bavuniye ibiti mu matwi, ntibashaka kumva, ntibashaka ibiganiro.
amaherezo azaba yahe? Amaherezo azaba yahe ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa? Reka ndekere ahangaha, ararekwa ntashira, ntaza kunyombya nkaza kuyomba. Ariko mbere y'uko nsoza, hari amashusho watangiye ubona ya Bahati Musanga Erasto ndetse na bwana Colonel Nanga bari muri stade, ni muri stade Dorinite ya hano i Goma. Ni aho ngaho hari kubera umupira, aho ikipe uyu nguyu Bahati Musanga Erasto afana yarije kuba itsinda igitego, hanyuma aza gufatwa n'amarangamutima. wabonaga ko arimo gufana ku rwego rwo hejuru. Ibi bishatse kuvuga iki cyangwa se bigaragaza iki? Ni ibigaragaza ko hano mu mujyi wa Goma amahoro yamaze kugaruka, umutekano ni wose, bararyama bagasinzira, bamaze kubohora uyu mujyi. Nicyo biba bishatse kuvuga. Ari nayo mpamvu abaturage baza Uvira bamaze iminsi bari gutabaza ihuriro AFC M23 bati nyabuneka nimuze mutubohore, nimuze rwose mudufashe, muturenganure, natwe turi kumo kurengana. Urabyibuka ibyaberaga hano i Goma mu minsi yashize, ariko ubu ngubu ni amahoro masa, ni ibyishimo, ni umunezero. Basigaye banagira gutya bagacongana ka ruhago, nk'uko watangiye ubibona mu mashusho yabanze gutambuka muri iki kiganiro. Urakoze cyane, rukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.